Amakuru y'ibiyaga bigari. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yahaye uruhushya umutwe w'ingabo za Loni ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO gutiza ingufu ingabo z'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Temistokle Mutijima araduha inkuru irambuye. Ubufasha bwa MONUSCO ku ngabo za SADC nk'uko aka kanama kabyemeje bukubiyemo ubw'ubufatanye mu bikorwa ubwa tekinike n'ubw'ibikoresho. Umwanzuro nomero 2746 wemejwe n'ibihugu byose bigize ako kanama uko ari 15 uvuga ko aka kanama kemeje imikoranire ya MONUSCO n'ingabo za SADC binyuze mu guhuza ibikorwa, guhanahana amakuru n'ikoreshwa ry'ibikoresho n'ubushobozi bya gisirikare bya MONUSCO mu karere izo ngabo zoherejwemo kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zazo. Ibyo ariko uyu mwanzuro uvuga ko bigomba gukorwa hanitabwa ku mutekano w'abakozi ba Loni. Inyandiko y'uyu mwanzuro iragira iti: ubu bufasha bukubiyemo inkunga mu bya tekiniki igamije kurinda abasivili, gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifatiye ku ntambara ndetse no kwambura intwaro. Harimo ikoreshwa ry'indege za MONUSCO n'ibindi bikoresho byayo ku mpamvu z'ubuvuzi no gutwara inkomere z'abasirikare ba SADC. Harimo kandi guhanahana amakuru n'ubutasi bugamije kubungabunga amahoro. Nk'uko bikubiye muri uyu mwanzuro, uru rwego rwa Loni rwashimangiye ko itangwa ry'ubufasha nk'ubwo ku butumwa bwa SADC rigengwa n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo ndetse n'umukuru wa MONUSCO, bigakorwa binyuze mu bwumvikane bwa hafi bw'abagaba b'ingabo ba MONUSCO nabo umutwe w'ingabo za SADC bitabangamiye ubushobozi bwa MONUSCO bwo gushyira mu ngiro inshingano zayo. Aka kanama ka Loni gashinzwe umutekano kasabye umunyamabanga mukuru wa Loni ko bitarenze itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka yakagezaho raporo ku bimaze kugerwaho n'ingabo za SADC. Kasabye kandi ubuyobozi bw'ubutumwa bwa SADC muri Kongo nabwo kuzatanga raporo y'ibikorwa harimo n'imikoranire na MONUSCO bitarenze kuri iyo tariki ya 15 y'ukwa 11. Uhagarariye Sierra Leone ari nawe perezida w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano muri uku kwezi kwa 8 yashimiye ubumwe bwagaragajwe n'abagize ako kanama mu biganiro byagejeje kuri uyu mwanzuro. Yagize ati: ibi biragaragaza ko aka kanama katirengagije ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu yashimangiye ko uyu mwanzuro ugamije gushyiraho uburyo bunoze bwishyirwa mu ngiro ry'ingamba zafashwe ku rwego rw'akarere hagamijwe kugarura amahoro. Izo yavuze ko zirimo n'amasezerano yo guhagarika intambara guverinoma y'u Rwanda n'iya Kongo biheruka kwemeranyaho bifashijwe na Angola. Mu itorwa ry'uyu mwanzuro uhagarariye Ubwongereza yasabye ko ubufasha MONUSCO itanga butatambamira ubushobozi bwayo mu kuzuza inshingano. Avuga ko ibyo bigomba gukorwa hubahirizwa byuzuye amategeko mpuzamahanga bitanabangamiye umutekano w'abakozi ba Loni no kutabogama kwabo. Ambasaderi James Kariyuki yagize ati: amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo arashoboka gusa binyuze mu biganiro bya politiki. Turashima amasezerano y'agahenge yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 yumvikanyweho na Kongo n'u Rwanda, kandi turashimira Angola ku muhate ikomeje w'ubuhuza. Turahamagarira impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo akarere kagere ku biganiro bizana amahoro arambye. Uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika we mu gutora uyu mwanzuro yagaragaje impungenge ko itangwa ry'indege n'imodoka za gisirikare byo gufasha ingendo z'ingabo za SADC bishobora kongera amakimbirane mu karere muri ibi bihe bitoroshye by'intambara. Uyu yavuze ko aho kwagura ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, impande bireba zigomba kwibanda ku kurangiza intambara. Ibyo nabyo bigakorwa binyuze mu biganiro bya Rwanda no gushyira imbere ko bari muri iyi ntambara baryozwa uruhare rwabo mu ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ambasaderi Robert Wood yanagaragaje impungenge ku mutwe wa M23 ugikomeje imirwano, asaba u Rwanda guhagarika bwangu ubufasha ruhizi nyeshyamba. Aha yagize ati: nubwo hari intambwe nziza yatewe, dutewe impungenge n'amakuru y'uko nyuma y'itangazwa ry'agahenge umutwe wa M23 wo wahise ukomeza imirwano ari nako wagura ibice ugenzura uhonyora nkana agahenge k'ibikorwa by'ubutabazi. U Rwanda rugomba guhagarika bwangu ubufasha ruha M23 rukanakura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Byongeye kandi Kongo igomba gufatira ibihano ubuyobozi bwa FDLR n'abayobozi bayo bakorana na FDLR. Leta y'u Rwanda ariko yakomeje guhakana ubufasha bwose ku mutwe wa M23. U Rwanda kandi ruhakana kugira abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe raporo zitandukanye zikomeza kurushinja gutanga ubufasha kuri uyu mutwe w'inyeshyamba no kohereza umubare munini w'ingabo n'ibikoresho kurwana ku ruhande rwazo.
u Rwanda ntacyo ruratangaza ku itorwa ry'uyu mwanzuro. Icyakora mu kwezi gushize kwa karindwi, ambasaderi Ernest Rwamucyo uruhagarariye muri Loni yari yagaragaje ko rudashyigikiye ubufasha bwa Loni ku ngabo za SADC muri Kongo. Uyu yashinje izo ngabo kubogama no gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Avuga ko ako kanama ka Loni gashinzwe umutekano gakwiye kwirinda kuba umuterankunga w'imitwe y'abajenosideri. Ejo ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha leta y'u Rwanda kugira ngo tuyibaze icyo ivuga kuri uyu mwanzuro wa Loni. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ernest Rwamucyo yadushubije atwandikiye ubutumwa bugufi atubwira ko byaba byiza tuvuganye n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda uri i Kigali kuko ari we ufite inshingano zo kuvugana n'itangazamakuru. Nyuma yaho twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda, ariko ntiyitabye telefone yacu, ntiyashubije n'ubutumwa bugufi twamwandikiye kuri telefone ngendanwa. Ejo kuwa kane, impunzi z'abanyekongo batuye mu nkambi zitandukanye mu Rwanda bibutse bagenzi babo bishwe mu bihe bitandukanye mu ntambara zo muri Kongo. Ku rwego rw'igihugu iki gikorwa cyabereye mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Gloria Tuyishime yakurikiranye iyi mihango. Ni igikorwa cyatangiye mu masaha ya saa 4 za mu gitondo, cyaranzwe n'imivugo, indirimbo, ikinamico n'imbwirwaruhame bijyanye n'iki gikorwa cyo kwibuka. Kuri uyu munsi kandi hibutswe abatutsi b'abanyekongo biciwe mu nkambi ya Mudende na Nkamira mu mwaka wa 1997. Izi mpunzi zivuga ko bishwe n'abacengezi. Ariko nta maperereza yigenga yakozwe yigeze yemeza ku buryo budakuka uwaba yarishe izo mpunzi muri uwo mwaka. Icyo gihe imirwano yabereye muri ako karere yashyameranyaga abacengezi n'ingabo z'u Rwanda. Umuyobozi wari ukuriye iki gikorwa Bisorenge Manyi Claude nawe w'umunyekongo yatubwiye impamvu y'iki gikorwa. Impamvu ya mbere nuko iyi nkambi ibitse imibiri y'abapiriye Mudende bakimara guhunga, bakigera ahangaha iryo joro bahise baza barabica. Ubwo inkambi ibitse imibiri yacu, ifite amateka yacu mu gihe twari tumaze guhungira mu Rwanda. Impamvu ya kabiri nuko ari inkambi yerekana nanone yuko ubwicanyi bugikomeza, kuko ni inkambi nshasha, ni inkambi abantu bagenda bahunga bayizamo, kuko kugeza n'ubu ngubu abayirimo ntabwo bari babona stati y'ubuhunzi. Ijwi rya Amerika yaganirije zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nkamira. Uwamahoro Jeanne ni umugore ufite imyaka 33 n'abana 3. Yadusangije ibyamubayeho mu 1997 ubwo yari ahungiye mu nkambi ya Nkamira. Yari intambara, barahunze turaza, ari tuvuye iwacu muri Kongo, tuza hano dusaba ubuhunzi, dusaba ubufasha. Tubamo hano tugera aho baradutera, abitwaga interahamwe abacengezi. Kubera twari turi benshi, turimo hano ducumbikiwe na HCR, twarahawe ubuhunzi na leta y'u Rwanda, barangije baradutera, baratwica, baradutwikira. Iginama Vitawe n'umugabo w'imyaka 65 yari asanzwe atuye Ingungu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Mu ntambara y'abacengezi nawe yahaburiye umugore n'abana 3. Cyo mvuga nuko muri abana 5 mfite naje mpunze 96 ngera mu Dende rero bahekira umugore wanje n'abana 3. hano mu wacu nabanaga nabo ubwo bapfara abantu 6. Abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Kongo bavuga ko bakomeje kugarizwa n'ubwicanyi mu gihugu cyabo. Aha bashima leta y'u Rwanda ko yabahaye aho bikinga, ariko bumvikanisha ko icyabanezeza kurushaho ari ugusubira iwabo. Ntibahakana ko gutaha mu gihugu cyabo no kugira ngo cyongere kibonekemo amahoro bigoye, ariko bafite icyo bizeye. Uyu ni Mboneza Claude, umuyobozi w'impunzi mu nkambi ya Nkamira. Turasaba rwose ko nayo twagira ijambo kabona ubwene igihugu cyo gura turi impunzi cyane rwose nakujana. Turabyifuza kandi turanabishaka, niba atanabidwa tuzabyikorera. Nakubwiye ko dufite imbaraga, turugana dukura, turi kwiga kumenya ubwenge, zataha ku neza cyangwa se ku mbaraga n'ibinakunda. Umuyobozi wari uhagarariye iki gikorwa cyo kwibuka abatutsi b'abanyekongo Bisorenge Manyi Claude, kubwo abanyekongo benshi biciwe mu Rwanda batashyinguwe, hari icyo yasabye leta y'u Rwanda cy'umwihariko. Icya mbere twifuza kabaguye nyirizina muri inkambi ya Nkamira n'inkambi ya Mudende kubashingurwa mu cyubahiro, ndetse twabona n'amahirwe tukubaka urwibutso ahangaha. Ikindi cya kabiri twifuza kudahora turi impunzi. Turasaba imiryango mpuzamahanga, tugasaba ibihugu bigize akarere, agace k'uburasirazuba bwa Kongo kakabona amahoro n'umutekano. Muri iki gikorwa umushyitsi mukuru yari Bwana Francis Ezike Okagu uhagarariye umuryango wita ku mpunzi
impunzi HCR mu nkambi za Karongi na Nkamira mu ntara y'Uburengerazuba yihanganishije impunzi zo muri iyi nkambi yizeza ko uyu muryango uzakomeza kubitaho uko bishoboka. Umuryango HCR uzakomeza kubashyigikira no gushyigikira impunzi ndetse unashyigikiye abagizweho ingaruka n'intambara. Hari ibyo abaririmbyi basabye bijyanye no gushyingura mu cyubahiro, tuzavugana na leta y'u Rwanda turebe uko twabasubiza. Umuyobozi w'inkambi ya Nkamira akaba n'umukozi muri Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse Minema David Rwanyonga avuga ko leta y'u Rwanda izakomeza gukora ubuvugizi ku bibazo byugarije impunzi kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Biboroheye ase nk'abakozi tworoheye, ariko tuzakomeza gukora ibishoboka bihari tubibagezeho ku gihe kandi neza. Ibyo tudafite kuri raporo abayobozi bakomeze gukora ubuvugizi nk'uko basanzwe babukora. Abatuye